December ninga sang ni somni pali ninga ni ania bazar thlir tu te chibai ule tunlai khovel thil thleng langsar zual chin ngot po kan soi fi man manglo chu ani engkim hi thleng zungzung ani bermaya khovel mun sang sanga boina le har satna thlenga information a chakto ema wangin zanlama thil thleng po tuk zinga chuan thu thar dangin a chil hlui le man vek zel mai nimin lama kan puan angin South Korea ram president Yoon Suk Yeol chuan tholeni zan tlai to taka martial law puang thut mai ani kha chumi chanchin chu nimin lama kan han puanga mase kan news puanin ngai thak lai chuan martial law hi phel alo ni le ti man to ani tarlan tongin president Yoon chuan eptu party te chu North Korea tran tu le South Korea ram ti chetu apuin martial law puang ani kha martial law pona wang hian hun reilo te chung chu sipai ten thunei na an han chang mana sipai le police te chu National Assembly building a kal khomin helicopter te po in chung zola trumti ran nia mase South Korea ram politician te chu anio na thu puan hi an ramdan pui kalani ti in eptu leader Lee Jae-myung chuan eptulam Democratic Party MP te chu ko khomin president thu puan chu dodal turin a som hala politician mai ni lo mitam tak chu sewal khopui kongpuya chuak khomin president Yoon adu lo na lan tirin sipai te duty ma se boina chuak lem lo thunga MP te jon sipai le police duty te chu ton tlangin Parliament House an luta National Assembly member zathum jinga za som ko kal khomin president martial law puan chu an pom lo thu le athu puan chu dan nge an tum thu an pasta ni hemin hu hian South Korea jing lamdar li le chan ve India ramani lai ni jing lamdar khatvel khan president Yoon po in martial law puan to chu nu kirdon thu wa saitani South Korea ram dan chuan an ram president chu an ram run ani emo run mai lo thon oma omemo mi puite himna der thonga a omemo ani chuan martial law puang turin thunei na apea Yoon hian emergency martial law puangin hemi mang hian mi puite chuan du sei tura zalena nei hli sak ania punkhom le poldin te po khap ngalani thin ni in Center for Strategies and International Studies CSIS chuan an soi hetila hian Yonsei University a visiting professor le South Korea Ministry of Unification a advisor nila Yong Sik Bong chuan an ramdan pui article somsari pasari na mga martial law pon chu thil poimo top indona tak thlenge mo ni lo chuan man tur ni lo ati thunga article somsari pasari na ina soyanga martial law pona tur thil serious kan nei lova chu wangin president hian thiama changlawang atiani president Yoon hian kum sang ni somni pania president official wa tangin parliament a eptu party an chakzo ka wangin adu angin ro arel theilova chu mai baka chuan anu puile hnoya official te eruk na thu boy chuya phallo wangin soisela hlo hlea mi puin an du khop lova adunga ro rel theilo wangin amang angin martial law hi puang tamai nia ngai ani hetianga tul lo taka martial law pona wang hian South Korea ram eptu party MP te chuan president Yoon banani theinan parliament a bill put luan tum thu an soya hetila hian member zathum omna South Korean parliament a hian Democratic Party len thopui te hian MP za somkwa pani chau an ne wangin president Yoon hi bang turin an nor hlot ling kherlo mai theya achan chu president ban tur hian MP zani talin an rem ti angaya chuti lai chon Yoon a party People Power Party a MP then khat po in martial law pon hi an du lo hleve thoni in soyania president ban tu malak na hi PPP MP jinga thop tu anomang MT ala chiang lo ani South Korean National Assembly an parliament a hian MP zani ai tlem lo in president hi ban du ma se Constitutional Court member paruk omna president ban chungchang hi ngai tole anianga member paruk zinga tamzo kinan remti chon president hi ban thei ani chawani president Yoon an martial law pona wang hian South Korea ram hun sang thil mana to man hlea mi puiten an rama boy nge ringin ei turan check khol ngala wangin thil mana sang ngal dora bu file battery te chu thil hral hnem berjinga mi ani manani engpo ni se tuna region South Korea ram politics achiri tadeu chungin martial law noya anom le tari lova president Yoon hi abang don MT chu khowel ngai ven ani meka South Korea ram defense minister Kim Yong Hyun chuan banda theluta
yun hian apom don MT hriat alani lova president staff te poina hu ho ban na the luan tum ni in soini bok world news langsar lem lo tak ni ma se India rama omte ta na hriat nge nga ya ni wangin Nepal ramin China lama hnai hret chungchang hi in soilok teang Nepal ram prime minister ta na thlantin thar te hian thlantlin an ni vele India ram kho pui New Delhi tlo in India ram shoi tu ten kom kwal thina mase Nepal ram prime minister ni tura thlantlin ani le hnuwa azin na masabera KP Sharma Oli chon New Delhi tlo lovin China ram kho pui Beijing atlo tatlat mai Prime Minister Oli hi thotan ni atang khan Beijing kho pui ala chama China ram President Xi Jinping nen khun khan takin an ti tia nimin khan Nepal rama China project lian mai Belt and Road Initiative BRI manga na tho na turin inrem na anzia kani kumsari liam ta khan China le Nepal hian BRI noya thodun na thu thung chu athu phungin an lo ziak to a Prime Minister Oli Beijing zin hian Nepal rama na tho dan tura inrem na minga ziak ta ni in Nepal ram Foreign Ministry chuan an puanga chanchin kim changero an puang lo thung China hian project lian turu tak mai Belt and Road Initiative siamin he BRI project mang hian Asia Europe le khomol pui dangaram sang te chu China ne na thun zom tumin ma ala a BRI project mang hian ram te naw le har sa jok te chu China hian an poisa mangin kong pui tha thona trum hun le rel kong te siam saka hetianga China malak na hiram tam takin rin hlel na mita thlirin China hian ram te naw le re thei jok te chu leibat na thanga o tirin an thu hnuai da an tum ni in an ngaya China in khowela ro rel tu ni tuma beina project ni nge yin ngai ani Nepal ram politician te po China poisa pu ka an ram mason na na tho chungchanga voi tam anin hial to a chuti chungchon Prime Minister Oli sarkar chuan mala zelin Nepal ram kho puilian berdot tu pokra chuan thlona trummun dollar makta doi zahni aya tam man chu China sum mangin siam ani to a India in nataka soi sel chungin he project hi kalpuyania nikum khan an hong fel to nge a he airport hi India chona man du lo wangin tuna hian Nepal sarkar chona en kolna sumtam tak a hlo mek ani India ramatanga kem za somni chawala minute somni po tling lawa thlen thei pokra airport a hian China chon sipai thlona le helicopter te tumtir mayang ti hlawin India chon pokra airport a hian India ram thlona tumtir du lawa Pokra tanga India ram pana thlok thlona service a phal lo bok ani nimin khan Russia ram Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov chuan khothang ram te nan nor lui zel ani chuan Russia chuan Ukraine dona ral thuam tha le hlawm zawk a hmang nge yang ti asoi CNN correspondent Fred Plejen nen Moscow khopuya anin komna Ryabkov chuan US le tho pui te chuan Russia chu englai ponor chi ani lo ti an hriat angai ti asoya tuna US le khothang ram te politics kheldan hlawom tak hi kol tu ar vung wang lai po khana ngai lo hlawom a hnai zela ni tin a hnai zol zela ni ati Ryabkov chuan boina tire turin thil mak thleng tur lo atia khothang ram abik takin USian kan ram chungril himna him tura kan in pek na thuk zia hi an hrachiang lawani atibok US President Joe Biden a sarkar chuan tholeni khan Ukraine tran puinan dollar makta doi zasari somni panga pek tur thu puan ani le to Biden hian president na cho san ma in Ukraine chu Russia laka inveng thei khopa chaka thuam atum ni in puan ani bok hetianga Ukraine thuam chaka Russia nor lui zelani hi Russia ram hroi tu te ngai dana ni lo hle ti soin Ryabkov chuan engtikai mo chuan sipai le ral thuam thajok le hlawom jok manglo theilowa kanom hun ala thleng nge yang atia indona punlun zel hi thalowa mase chumilam chu kan hoime kani atibok Ryabkov chuan mani loka Russia in Ukraine beinana man Oresnik missile chu strategic ballistic missile ani lo tin intermediate range missile ani atia hei po hi kumsang ni som pakua US President Donald Trump intermediate range nuclear forces treaty atanga USA in hnudo thua pona wanga Russia in siam tharle chawani atia treaty atang in US hi in hnuk dok lo se chuan hetiang missile hi kan siam mi lowang atia Trump president vele Ukraine boina ti to patum chungchanga Ryabkov chuan anro manna kenga min biak du chuan kan in hong renga
ma se kan ram himna ti chhejong chuan thutluk na engma kan siam lowang ati bok heti la hin ram sang sang in Ukraine le Russia in kara in rem na om theina na man lak chungchang soin Russia ram thu puang tu Dmitry Peskov chuan Russia le Ukraine ngai dana in person ri ema wangin tundin hmuna chuan in biak na chan tur om lo atia ram enge mozatin in rem na om theina na mala tu ni tuman be mek dan chu Russia chuan lom om matia abik takin an ram thian tha qatar malak na faka chuti lai chuan tundin hmuna in biak na chan turan nei ri lo thu asoyani nimin khan niwia khopuya health insurance company lian beijing ami United Healthcare CEO nilai Brian Thompson chu aoma kania damdo in panpuya ni lai na thi kumsom ngami Thompson hi Manhattan hotel a omlai chu USA nilai ni jinglamda saririk ma deuh khan aoma kania damdo in thlenpuya ni chuan doctor tena thi thuan puang ngal ni in New York Times chuan an tarlang CNBC nan tarlan danin Thompson kap tu hi mingo mi pa ni in hoodie dum kekordum le sneakers duma in thuamania backpack vutbuak rongak boka silai amora silencer vo anaya Thompson aka nu hian atlan bo ngala ni jan thleng khan an laman lawani United Healthcare Group hi Fortune 500 lisa pangana ni in Thompson hi he company a hian sang ni somni pakhat April tha tang khan CEO ani bazari lo thlira wangin kan lome